Dobra stvar je da smo mi pred osnovnim sudom u Novom Pazaru obavestili misiju OEBS-a koja je pratila to suđenje i zanimljivo da osnovni sud u Novom Pazaru je presudio u moju korist. Bili smo naivni, pa nismo obavestili OEBS da prati suđenje u Beogradu, verujući da ne mogu da izvrše pritisak na Viši sud u Beogradu, što se zapravo pokazalo da nije tačno. Tako da smo prošli kroz sve te faze od fizičkog nasilja, bacanja molotovljivih koktela, uništavanja opreme, do konstantnih verbalnih pretnji, do ove, ajde da kažemo, nisam siguran da imaju možda sve elemente slab tužbe, ali su ove dve tužbe, odnosno 3 tužbe, sigurno smišljene i urađene sa ciljem da se disciplinujemo. Tako da ono što je najbitnije, čini mi se da lokalni mediji budu solidarni. Situacija je takva da će pritisci se samo nastavljati, da će se mediji suočavati sa sve većim izazovima, da će lokalni mediji sve to teže preživljavati nego oni mediji koji su u većim gradovima, ali ni njima se ne piše baš dobro. To zahteva jedno ujedinjavanje snaga, ali ne samo kada je reč o medijima, kada je reč o celokupnom sektoru civilnog društva i svim onim organizacijama koje, kulturnim projektima i tako dalje, koji su emancipatorskog karaktera i koji su veoma često pod udarima i optužbama, sada već onim vokabularom i onim narativima koji su bili karakteristični za 90. godine, da su neki strani plaćenici, da su domaći izdajnici, da su kolaboranti ili da su špijuni i tako dalje.